Shalom miwah rahajeng kapanggih malih semeton pamirsa channel Suluh Galang Kangin sareng sami sane ketresnasihin antuk ide sang haji ring dije jeragane mangkin megenah. Matur sukseme semeton sampun praside malih ngemiletin parikrama rahinane mangkin. Ide sang haji sane baktinin titiang nemonin galah sane becik puniki titiang jagi ngewacen pituduh suci druene. Ledangang ide ngicenin kerahayuan saking ide roh suci, mangda praside titiang rasayang pas wecan idane ngebekin sajeroning padewekan titiange. Dumogi wacane suci puniki maurip ring sajeroning kauripan titiange. Turnenten wantah dados pawisik sane liwat kemanten. Titiang nunas kekuatan saking ide sang haji, mangda titiang praside setata maut saha ngulati tur ngelaksanayang pituduh druene nyabran rahina. Ya diastun katiben pakibeh kauripan sane meweh. Dumugi darma pituduh idane dados suluhin margi sane nuntun pamargin kauripan titiangi. Duh sang haji, piragiang je pangastawan titiangi puniki. Ring sajeroning parap ide sang putra Yesus Kristus, titiang ngastawa. Amin. Ide dane semeton sane kapiulangan antuk panyungsungan ide sang aji. Pamargin kerti bakti druweni ring rahina mangkin, kadasarin antuk piteket saking cakepan suci Ibrani 3 paosan 14 sane ngandike kadi puniki. Santukan irage maka sami dados kantin ide sang Kristus. Yening irage pageh kantos kapamuput. Sajeroning kapercayaan sane sampun agem irage saking pangawit. Ring sajeroning galah sane pinih becik puniki, sane pinih rien ngiring sikiang pikayunani. Punah pikeh ide dani sareng sami naenin eling, ring galah pimih kapertami. Rikale maderbe semangat sane dahat nitye. Rikale maderbe pikayunan sane tulus, ring sajeroning ngawitin parikrama anyar. Minakadi ring sajeroning pakaryan, utawi ring sajeroning ngerereh kaweruhan. Rikali punike, samian parilaksana kamargiang antuk manah sane gargite. Tulus saha bakti sane nenten madar bewates. Samian karase dahat asri, kalintang madar bekapiolahan sane sujati. Nanging rikale galahe mamargi, semangat sane dab-dab punike ketahnyani sayan reret, sayan ngirangan. Punike sangkaning parikrama sane nenten ngitis, keleson miwah ring sajeroning pikobet sane sayan rauh nindihin dewek. Saking sabda nitya sang aji, ide ngelingang irage sareng sami indik baktin para umat idane ring masane pinih kapertama. Sekadi sang meraga anyar sane dahat tresne, sane nginutin pamargi idane antuk manah sane suci. Ya diastun mamargi ring genah sane panes, lan nenten mader betoye. Gambaran puniki nyih nayang panyungsungan serade sane tulus. Kapuruse sane ageng, miwah kayun sane pasrah, mangde satate mamargi kasarengin antuk sang aji. Tresne asih sane kapertama punike pinake sarwa sane dahat ma utama ring sajeroning penyingkakan sang aji. Nanging pamargin serade punike nenten setata nulus sekadiri kala pinih kapertama. Manuse ketahnyane lali, sayan rered ring sajeroning serade lan bakti sane pinih kuat. Puniki mawinan irage kaelingang, mangde satate nindihin serade sane pinih suci puniki ngantos wekas. Sang aji miteketin, mangde irage satate manunggal ring sajeroning idane. Yening irage satate ngaraksang serade puniki antuk satya. Piteket puniki ngajak irage sareng sami, mangde nurek semalih pamargin serade iragane. Punah pike tresne asih iragane ring sang aji, kantun sekadiri kala pinih kapertama ngerasayang paswecan idani, utawi semangat punike sampun sayan memudar sangkaning kauripan ring mercapade, kesemaran utawi makudang-kudang pikobet urip. Sang aji nyantos sang umat sani nenten wantah ngawitin antuk serade sani ageng,
nanging taler satya mamargi sareng idane. Mangde tresna asih iragane nenten sayan punah, nanging sayan mumbul ngantos wekas. Punika mawinan. Ngiring mangkin sareng-sareng, ngaraksang tresna asih lan bakti ring sajeroning sang aji. Sakadiri kala iraga pinih ka pertama uning ring idane. Kertewara nugraha lan pasuecan idani nentem pegat-pegat nuntun pamargin urip iraga sareng sami. Pamiarsa suluh galangkangin sane dahat kusumayang titiang, puniki mungguing sabdaning ide sang aji panembahan sane sampun kapiarsa ring rahinane mangkin. Dumogi daging sabdaning ide, praside dados pasuece sane mabuat pisan ring kauripan iragane sareng sami. Mangkin ngiring puputang antuk ngastiti bakti. Ngiring sareng-sareng nunas ice ring pangastawa. Inggih ratu sang aji. Titiang ngaturang panyuk semering luir asung kertewara nugrahan idane. Sane sampun ngerauhin genah titiang puniki, sajeroning parikrama ibadah puniki. Titiang marasa liang pisan, antuk sih kaluwihan idane sane linuah. Sane sampun ngewang sulang malih kapercayaan titiang, tur micenin kakuatan ring kauripan puniki. Titiang nunas pangampura, ring sakancan iwang utawi dosa sane sampun kamargiang. Ya diastun punika kamana, utawi nenten kamana. Ampurayang titiang, raris icening titiang kakuatan, mangde setate bakti, ring titah ide sang aji panembahan titiangi. Titiang nunas mangde sih tresna miwah kadamaian idane setate nyarengin kauripan titiang. Icenin titiang waranugrahe, kawicaksanan, miwah kakuatan ring sajeroning ngarepin gegodan ring uripe puniki. Titiang taler nunas pasuicanan ide, pabuat sami pamiarsa suluh galangkangin. Dumogi ide ngicenin kasukertan, kerahayuan, miwah kasukertan sane nagingin kayun ipune soang-soang. Dadosang kauripan pare pamiarsa puniki, pinah kecihna becik kapiyuningan ring sesamane puni. Titiang taler ngas titiang jagat Bali, sane dahat tresnain titiang. Dadosang jagat puniki ajeg, tentrem, turahayu. Tuntun keramane sami, mangde praside saling asah, saling asih, saling asuh, tur urip rukun sareng sami. Titiang ngas titiang ring sang angawarat, mangde kaicemin kawicaksanan naye, mangde praside terang jagat Bali puniki, sayan mincap ka ajeng. Dumogi ide sang aji, setate nyarengin titiang ring sarahina-rahina. Nincapang tur ngajegang kepercayaan titiangi. Maka sami paridabdab sane kamargiang puniki, wantah nincapang kaluwihan ide sang aji panembahan. Titiang ngaturang pengastawa puniki, ring sajeroning parap ide sang Yesus Kristus. Dumadak ide sang aji, ngamartanin, tur mati ningin para semeton sareng sinamian. Dumadak ide sang aji, asung warker tenugrahe, miwasih suwece ring para semeton sareng sinamian. Dumadak ide sang aji, neresnain semeton, tur mapaica sutrepti ring para semeton sareng sinamian. Amin. Semeton pamiarsa, sane satate asti tiang titiang. Dumogi sabdan ide sane sampun kepiragiang iwawu sida dados berkat miwah micanin semangat sane anyar ring urip druene sareng sami. Inggih ngiring setate percaya mungguing iraga sampun nampi kuasa saking ide. Sampun nang lali setate mebakti ring ide sang aji miwah ngicen presne asih ring sesama. Suksema jantos kacunduk malih benjang semang. Solom. Semeton pamiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.